Ja mislim da počeo sam uz brata baš davno i mislim da je moj nastup prvi nezvanični bio čak i u osnovnoj školi na takozvanim igrankama. Imam ja godina. To je postojalo u moje vrijeme petkom, organizovali su osmaci uglavnom, ali sam se ja tu uvijek volio da ubacim sa kasetama sam čak radio. Pa ne sjećam se, možda to koliko to dođe, koliko sam imao 14-15 godina, 2007. 8. Nek bude 10. ali 7. 8. tako. Hvala Bogu jeste, niste vi bili jedini kojima sam obećao, pošto sam obećao i samom sebi, a i mnogim drugima i hvala Bogu ispunio sam obećanje i diplomirao sam prošle godine 5. oktobra, tako da pala je medicina na taj datum. Pa ljubav je na obe strane. Volim i medicinu, to jest iz ljubavi sam i upisao, zanemarit ćemo to što sam bio štreber, ali što sam volio prirodne nauke. Ljubav je sa obe strane, volim i dalje jedno i drugo, ali primarno mi je, da kažem, finansijski najisplativije da se bavim trenutno, makar na takvom sam nivou, da kažem, karijere, da mi je isplativije, a također nekako zanimljivije jer putujem i uživam u tome što radim, pa je za sad muzika primarna. 5 reči. Tika taka, tika taka. Da, pa prva reč, eto, koja mi je najbitnija, kojom bi opisao emocija. Nešto što meni prija i što meni probudi nešto je, očekujem da će tako uraditi ljudima. Sreća može da se podvede pod emocijom, ali može i da bude drugačija. Osmeh, ljubav naravno, opet sve deo te emocije i dobar provod, mislim, tako rekao bih, ali može sve to se zaokruži pod emocijama, ja bih rekao. Pa, hajde da, svakako, Baby Doll, remix od Benjamina Milića, pre svega. Rekao bih Afro stil i pomenuo bih Famax, Move i naravno moja dva hita neobjavljena, In the Club i 1003. DJing inostrani Black Coffee, jer je osoba koja je primjer i kao čovjek i kao DJ. Ko ne zna, eto, može sigurno da pozna, ne mogu mu ja toliko toga reći, ali neko ko mene inspiriše. A što se tiče domaće scene, ajde mogu da navedem dva DJ-a, Pepe svakako i Andrew Meller. Ako poželiš da mi se vratiš, gledaj da to ne bude skoro. Takav smo narod, volimo sve i volimo dobar provod. Ne dijelim pesme na više po žanrovima, nego po dobro i loše. Imam veliku želju da poznajem ljude koji su i sarađujem dugo s organizatorom tog festivala. I ovo je druga godina za redom gdje sam ja kao izvođač. I mogu vam reći da je taj festival ima budućnost i da mi je bilo ove godine mnogo dobro, bilo i prethodne dobro, ali ove godine još bolje, tako da oni rastu, a zajedno i mi sa njima i želim im svu sreću i verujem da to može da postane bar za taj region centar letnjih dešavanja. Pa svi čekaju taj neki period godine. Da, je bilo mnogo dobro. Hajde da, nedeljom na kućici,
do kraja septembra. Za posle vidjet ćemo, a također tu sam i na gradskim splavovima Lasta, Tag i putujem svuda, više ni sam ne znam, ali pratite na Instagramu Drtila i vidite ako vas zanima. To mi je želja, La Fest i Exit. Pa bože moj, evo, ne znam, vi reagujte, nadam se da ću nekom prilikom, jer to mi je svakako jedan od dečaških snova i nadam se, verujem u to i to bi bio sigurno potvrda nekog mog truda i nadam se i kvaliteta koji mnogi prepoznaju. Pa vrlo rado bih nastupao, eto ostvarilo mi se sa Pepeo sam radio, da nastupao bih sa Androm Mellerom. On je sad skoro bio, a i bit će i jeste DJ koji prati Solomona, pa eto mogao bih ja malo pre njega, pa nek se oni dogovore. Idite ka svojim ciljevima, ne upoređujući se sa drugim ljudima, jer svako ima svoj cilj, to jest put do sreće i ljubavi. Tako da samo hrabro i nema odustajanja.